Dakle, evo nas u podnožju Rtnja. Naravno, sve u životu su energije. Drevne piramide, bile one pravljene vještačkim materijalom, bile one oblikovane u nekim više milionskim prolascima vremena koji su davno ostali iza nas, i one su energije. I to stare i drevne energije. Moćne energije. A energije komuniciraju. Svaki put kada prođem pored bosanske piramide sunca autoputem i bacim pogled, takva mi se milina javlja u organizmu i komunikacija započne. I ona na svjesnom i podsvjesnom nivou. I obrnuto, oni koji ne vjeruju u piramide u Bosni okreću glave da ne bi gledali tu lijepu pravilnu geometriju i tu moć energije bosanskih piramida. Todore, Siniša, saborcu, šta mi možeš reći o energijama Rtnja? Energije Rtnja su veoma kompleksne, znači nisu jednostavne. Mnogi moji prijatelji vole. Iz toga imamo ovde sa severne strane Rtnja imamo Kučajske planine na koje se nastavljaju Homojske planine, znači imamo faktički najneurbaniji deo Evrope koji. I što se ide dalje, to je jako, jako interesantno, vidjet ćeš, znači na 50 km šta se nalazi, na 100 km, na 150, na 200, kuda idu te linije. I to je jedan čovjek koji je IT inženjer i koji nije verovao ništa. Kad sam ja tako pričao neke priče, on je naravno uzeo Google Map i i onda je čovjek 2 meseca izgubio noći nije spavao, jer nije mogao da veruje šta je sve otkrio to. One linije energijske i sve to, on je otkrio kuda svi idu i kako je povezano sa još nekim drugim mestima i tako. Tako da kažem, pričati o energiji Rtnja je veoma kompleksno, jer ona je u sadejstvu sa mnogim energijama, znači zna se na primjer ta linija koja ide prema Visokom, da ide dalje. Ja sam nju produžio i on je u stvari nju završio, gde beše ono, na onoj obali dole u Hrvatskoj, kod Zadra negde, luka, tu je kraj. Međutim, ja sam uzeo i produžio dalje i kad sam produžio dalje, išao sam preko Kornata i preko jednog ostrava gde sam ja bio Iža i tačno ta linija išla preko starog keltskog hrama i grobnice koju sam ja tamo našao. Znači, sve je postavljeno po tim linijama, to je prosto nevjerovatno. Znači, Ovčarsko-Kablarska klisura koja je na pola puta između Rtnja i Visokog, gde imamo koncentraciju od 15 manastira, znači isto izuzetnih energijskih mesta u dolini Ovčara i Kablara, tako da, kažem, mnogo je sve to kompleksnije nego što mi možemo da zamislimo. Mislim da to još niko nije sve ni otkrio, to je ovim mlađima da otkriju zašto nas sad ta energija elementar zasipa snegom. Život između života. Govorimo o iskustvu duše nakon napuštanja fizičkog tijela. Prema nekim autorima, to je period stalnog evolutivnog rasta, duhovnog rasta, duša. I između ostalog, među vježbama kroz koje oni prolaze i odlazak na planete koje su tek započele sa razvojem i oblikovanjem terena, stvaranjem brda ili planina, čak i najprimitivnijih oblika života, jednoćelijskih oblika života. Sada, ako zbilja duše u tom stanju možemo da oblikujemo teren, razmišljao sam šta se ovdje dešavalo. Slika koju sam malo prije dobio je da je u slučaju Rtnja bila riječ o vrlo razvijenim duševnim bićima, prirodnim ili nekim drugim entitetima, a oni koji su nakon njih ostali, oni su se vrtili i to u velikom broju različitih formi. Igrali su se, kretali su se, veselili su se, između ostalog pratili su i ovaj monolit, kako ga zoveš, on jeste monolit, dakle riječ je o jednom usamljenom velikom kamenom bloku. Imaš li iskustva u susretu sa tim bićima prirode u drugome, duhovnome svijetu? Pa imam neka iskustva, ali evo mogu da ispričam
prvo šta smo letos doživjeli ovdje na severnoj strani Rtnja, pošto tu smo imali jednu ekspediciju sa Sašom Naćfej, gdje smo lepo to išli, ali nismo ništa uradili. Išli smo do tog takozvanog centra spirale Fibonaccijevog niza, koji se nalazi sa severne strane. I kad smo mi došli tu do toga velikog amfiteatra kamenog, koji je otprilike nekih 100 metara, 120, sa visinom nekih 9 metara, mi smo mislili da smo došli na to pravo mesto. Međutim, posle smo sa karti vidjeli da je u stvari stepenik iznad bilo ono mesto gdje smo trebali da dođemo, pa smo ovog leta išli decidirano 2 dana sa noćenjem u prirodi, znači u šumi, jer to je zahtevno da za jedan dan se uradi. Smo išli tamo da bismo otkrili tu drugu spiralu faktički gde je, i šokiralo nas je što u stvari gore uopšte nema spirale. I s obzirom da imam puno terenskog iskustva sa raznih terena i sa geografima raznih sam išao, ja sam onda posmatrao jako dobro taj teren i šta se u stvari tu desilo. Verovali ili ne, gore na 1300 metara su bila 2 ogromna izvora, iz kojih je bljuvala ogromna količina vode, kao što je sad na primjer u Ilinu. Ta 2 izvora su bila iz 2 stene, pronašli smo gde je to bilo, na rastojanju svega nekih 50 do 70 metara. Ta 2 izvora su napravila 2 suva potočna korita, koje su sad suva, znači više ne teku tu, da je voda sišla dole u Ilinu i neke niže izvore. Paralelno su bila ta 2 korita, ta 2 korita su išla paralelno do jedne ivice i sa te ivice je išao ogroman vodopad. Vodopad je Sale upravo tamo gdje je ona ivica, znači kao kad je Nijagare, znate kad vodopad pali, on dubi, a ta stena ostaje tako polukružna i u stvari ceo taj Fibonaccijev krug, polukrug je od jednog prelepog vodopada koji je tu bio. I onda sam ja u stvari, evo pogledaj ovo brdo, ja mislim da to brdo bilo negdje tamo kod Kruševca, Jastrebac ili tako nešto, otprilike tako mi intuicija govori. I rekao je, kaže, dođi i priđi i usmeri energiju u ruku, dodirni dole brdo i vidjet ćeš šta će se desiti. Ja sam to uradio i kako sam ja tu pipnuo, tako je tu sunula voda i pojavio se izvor. Ja sam onda rekao, to se tako radi? On kaže, pa da, tako otprilike se radi. Znači, stupi se u kontakt sa tim podzemnim elementima vode, oseti se na brdu gde bi ti to želelo, odnosno ti osetiš gde bi brdo želelo i ti samo brdu pomogneš da tih zadnjih 30 cm zemlje, šljunka od toga što je bilo, ona izbije i tu se pojavi izvor koji onda, ne znam, ima lekovito za oči, lekovito za živce. Znači, tako su nekada naši stari, ajde da kažemo, ljudi koji su imali znanja dolazili i otvarali izvore, zatvarali izvore, puštali vode i komunicirali i radili sa tim duhovima prirode. Eto, to je, na primjer, jedan primjer kako se to nešto radi. Evo sada zovemo ove padosnegače da pada sneg malo. Zašto si nas doveo do ovog monolita danas? Vrlo jednostavno. Danas je toliko hladno da ne mrzalo bilo gdje drugdje da vas vodim. Šalim se. Ovaj monolit je deo te neke strukture koja je verovatno srušena tu i to je palo. I rečeno mi je baš ono što sam i tebi rekao, znači tu se napravio jedan hotel, Radgost apartmani, kako se zove ovi drugi apartmani isto, od ovog drugog, Gmitrović apartmani i tako, znači počela neka vrsta turizma tu i da bi ljudi, evo sad tu dolaze u taj hotel i to i šta, malo se šetkaju, nemaju nikakav sadržaj, kao što si ti napravio sadržaj, da kažem, tamo. Rtanj ovde sam nudi svoje neke sadržaje, znači evo, gospođa je napravila stazu zdravlja koja ide ispod ovoga monolita na 70 metara, 80, a nema pojma da ovo ovde postoji, znači samo treba gospođa da napravi stazu i do ovde i da ti gosti dolaze ovde, da meditiraju, da osete, da pipnu ovaj kamen, da dobiju utisak o njemu i da menjaju svoju životnu priču od materijalne ka nekoj sveopštoj priči, odnosno zato što u toj materiji neće se niko usrećiti toliko mnogo. Prije nekoliko godina u Kataloniji došla sam na mjesto, jednu kamenu planinu sa kojoj se vremenom lomili pojedine stijene, ali relativno pravilni oblici. Dakle, ne sa ovim ravnim linijama, nego sa finim, polukružnim linijama. Informacije koje sam dobijao to je da svaka od tih stijena, različita po obliku, je imala one koji su se brinuli o njima. I to se držalo unutar jedne porodice kroz pokoljenja. I svaka je imala različitu ulogu. Između ostalog imali su i ulogu inicijacije. Dovodili su svoju djecu, tačno na prelazu iz djetinjstva u zrelije faze, sa recimo 13 godina,
I onda bi provodili neko vrijeme uz tu porodicu koju bi ih podučavali o tim blokovima, o njihovim moćima, o njihovim energijama i različitim oblastima. Može biti duhovna, može biti zdravstvena, emotivna, intelektualna, ljubavna. Bila jedna stijena koja je natkrivala jedan prostor gdje bi ih dovodili na 3 dana da provode bez hrane, bez ičega i tu bi imali posebno iskustvo. To je bio završetak tog životnog testa. Naravno, niko to me nije pisao, ali to su slike koje smo dobijali. Šta misliš, šta bi bila uloga ovoga monolita? Pa rekao sam, mislim da bi njegova uloga bila upravo da promeni tu krutu, misalnu, materialističku strukturu ljudi koji dolaze do njega. To mi je prosim. Ali za ovu tvoju priču sad bi ti dao malu repliku, da ti se zahvalim, pošto upravo moj sin sad ulazi u 13. godinu i mislim da ćemo da sprovedemo jednu takvu inicijaciju negde, gde on bude želao, naravno. Tako da mislim da je to jako bitno za mlade ljude kao ovi Indijance što su i tako, da postanu zreli i da krenu da razmišljaju svojom glavom. Da više kako im roditelji pričaju. Mislim da je to dobra poruka za kraj, da promijenimo misaonu strukturu u dodiru sa prirodom, da se vratimo prirodi, da budemo prirodni ljudi za razliku od